Da budem iskren, ovako. Ja sam, recimo, kao što svi dobro znate, lepo rekao da smo mi u stanju da izgubimo od Gane, da savladamo Nemačku koja je sada u polufinalu, ne računajući ovaj meč Holandija-Urugvaj, i da prsnemo od Australije kad smo bili u grupi. Međutim, dovoljan pokazatelj je bio i ono što sam kazao sa Novim Zelandom. Tada se lepo videlo, nije opasno što smo mi primili gol, opasno je što nismo mogli da damo gol tom istom Novom Zelandu. Jer ne zaboravite, taj Novi Zeland, jedva ga je Australija tukla svojevremeno, a taj isti Novi Zeland na njegovom jedinom učešću 82. ipak je došao glave Škotima, a sada je došao glave Italijanima. U toj prijateljskoj utakmici sa tim istim Novim Zelandom nećemo uzimati u obzir utakmicu sa Poljacima koja je igrala u Kaljuzi. Sada, mnogi će reći ovako, mi smo dali 4 komada kameru. Jeste, stojiće, ali pitanje je kako smo primili ona 3. To, pa primili smo zato što nemamo igrače koji će pokriti bokove, jer mi smo 2 od 3 gola primili na skok igru protiv Kameruna. A u stvari, Novi Zeland je u tim, to je bilo zamišljeno ovako. Novi Zeland je trebalo da imitira Australiju, jer su oni se eto potičili. Previše dobro su ih imitirali, da su nas istupili. To je trebalo, meni je ta utakmica bila pokazatelj da ćemo upravo doživeti ovo što sam i rekao. Da ćemo da puknemo od Gane, koju je tu istu Ganu imitirao Kamerun, doduše malo lošije, ali pokazalo se da je Gana čak i previše jak rival za nas. Ali taj isti Novi Zeland, on je imitirao Australiju koja se pokazala također prejako za nas. Poljaci imitirali Nemačku previše loše, jer nama je lakše da igramo sa Nemcima, na primjer sa Englezima, Francuzima, nego li, kao što se u kvalifikacijama pokazalo, jeste dobro nije bio penal za nas, ali kako smo i mi i Francuzi otišli, isto tako smo se i vratili. Ovo svetsko prvenstvo je naplata za mnoge ranije dugove i naplaćeni su velikim delom. Za Francuze, kod njih su međuljudski loši odnosi i tome slično. Mi smo sami krivi za meč protiv Australije. Imao si 5 šanse u prvom poluvremenu, nisi dao gol. A mi nemamo taj dovoljan kredibilitet da bi nama sudio sudija penal u 91. minutu, koji je neki sudija bi možda i dunuo, ali 90% sudija ga ne bi dunuo, kao što ga nije dunuo ni ovaj. Ne možeš ti da očekuješ, kada ti od 5 šanse ne iskoristiš nijednu, da ti sudija penal u takvom meču dune penal. Pogotovo što nemamo mi taj kredibilitet u prvom metu. Mi ga nemamo, pa nemamo. Sada, ja sam također isto napomenuo, možda naša grupa jeste bila jaka, nije bila najjača, ali naša grupa je bila, da se onako kornaški izrazim, ako je dozvoljeno i ako smem to da kažem, najzajebanija. Jer ja sam lepo, isto tako i Miša je bio tu, a i ti si bio tu, kad sam ja lepo rekao da mi u grupi imamo Nemačku, Ganu i Englesku. A zašto sam rekao Engleska umesto Australije? Rekao sam zato što 14 igrača Australije igraju po engleskim prvoj, drugoj i trećoj diviziji tamo u ligi i tome slično. A mi smo onda, kad smo savladali Nemačku, kamo lepe sliče da smo protiv Nemačke odigrali nerešeno, pa da onda pričamo ozbiljno o Australiji. Možda bismo mi Australiju istukli pa da Gana odpadne. Međutim, mi smo onda prišli u tom meču, lako ćemo po sistemu. Ja sam također isto lepo rekao da je taj meč najzajebaniji i najnezgodniji za nas. Ispostavilo se, reći otvoreno čak i ovo. Ko 2-0 za Australiju, navio sam da daju i 3. i 4. gol. Navio sam da bi zeznuli Ganu. Međutim,
primili su taj gol, ali su igrali pošteno. Ako je neko mislio da će Australija lako da preda 3 boda nama, taj se ljuto prevario. To je taj engleski, jer ne zaboravite, Australija je nekad bila i engleska kolonija. I prema tome, tu postoji taj engleski temperament. Kad se sve to uzme u obzir, mi nismo zaslužili da prožimo bez obzira na pobedu nad Nemačkom. Bez obzira na to, mi nismo, jer... Ali da je bilo nerešeno? Ne bi ni prošli tada. Ali sam prošli. Zbog razlike. Ne, zbog razlike ne. 2-2. A 2-2, a na 0-1-1 da li bi